waketia ebi kra na less than 2000 otuwo e defende wo party ohu omobo nti enye nne na wo wa aban yenjai nti ntimi nsori anopa na mmebu na mo dachi ne esen no with the party akato ani because we NDC ni na enye research ne say na na obi bumi nti ma membu no Nkurasesɛm yakobu obi wa ya aso nti enkobu obi Hawa Koomson etutuo nti enkotu obi when you don't understand the research. John Mahama, when me ano violence of course when me ano because nano NDC 40 as of Jemu, womu titia, mini abas no redeem titia no mu ye dede and Akufo-Addo kunipa 8. And she said as the Akufo-Addo na what chiman. Akufo-Addo amia kunipa 8 debia and Akufo ye wudini we kunipa 8 and so nanya Akufo-Addo na what chiman e so just na koho but ye say Akufo-Addo modi ye campaign na mo mpesa ade no enne nyame ya adoma ma mo nsuma ba you are not telling us say mutimi bu obi because Hawa Koomson there na no ye bi Nana Jantuah any the president of the land John Mahama abe clash hard one ever a man of constituency by election koye na say basa see ye 4 days in here his excellency ain't mean kan ho hwe ontin kan ho not even a social media post or make ka hwe na ni komie mo no and Nana Jantuah and Abeka say his excellency and then our party members ayen sem hunuwe na for 4 days ni obi also ya sorry penny obi a preachers mdwe Christian ni na waye di na onkan na say ofo aso and Nana Jantuah wan fans be Mahama wa be blast ni pa tirim say je say enema boy den ennuane boy di wodom ye obetimi aye ne say o ma o matwoma ekobo amanfo e election center ayi Penyah block media mesra say any dem obe like video no other ma subscribe button sabe click notification conferences updates na be chere wa adwen dia mama e wo comment section mesra so baso no achieve na for so enya bi ahye entenye ni say backman of constituency Friday 11 July 2025 after say call by elections so between Rabna and Ekwefree na e hono no ni babani fo bi say omi NDC boys NDC tax e ba hono ka omi kopen Hawa Koomson abunaku no and MPP national deputy organizer so no ka omi kopen abunaku no Emma adu e benanka obi a twen nsem a the leadership of the NDC ebeka hey omu national chairman jira mosquito kazo ne we ensi ne 20 min kan won 20 min kasa amfa ensi ne nimu tanko computer tirim so ne dey no odi tum say e MP before na share da bebo omu mewa video we dia dance ko fun NDC for as for buy they say any for nyina e defend no Nana Jantuah abem na ja jirim say masa the course no Ɛyɛ Nkurasesɛm na Ɛyɛ Nwanwa say Mahama atimi ebesi na Monday Mahama ntimi nkasa Ɛyɛ Nwanwa do change the Akufo-Addo time Akufo-Addo was able to condemn vigilantism group Ogu all vigilantism group Ogu ni nyina say mu nya say ye kwa about to say yakofa vigilantism group ye de metro men for ba abebo ballot box on ban ye was security ye for security mo hon ban Nana Jantuah chirim say masa Adam Mahama ndi o feliba na ontwema no enema bo ayedi ewodom mon kan ho asem mo de mu ye interested in ene say mo de metro ekobo on for de mu ye shape Nana Jantuah afya Mahama pa tini MPP beto Ghana nka masa nwumwe enka ho de ma oman bia da stronko eye say nipa no ehu oman ne chen bibia de ma oman bia da stronko eni se eba oman na obeko am oman no eja ne political party wo country first Donald Trump buy will say American first meantime take Ghana first meantime take both sides MPP ni NDC meantime take so be say Ghana first. It is all about MPP first, NDC first. Wono muka Ghana first nisa. Mo maimun sem ehiam. Dwene ho anopa awia anajo. Ghana ni no dwene o man no ho ana o dwene de ebekọ ne NDC ni ne MPP ho. Chen o man no. O sorry apese o man ni di ye. But your focus is on your party, MPP and now NDC.
or maybe dwene kwan obefa so ama ne ma no esua and STEM, robot science, technology, engineering. Or maybe planning a kwan a aduane boɔ ɛbɛkɔ fam. Or maybe a planning a kwan obefa so bie nnwuma factories bɛyɛ adwuma no. Oba Ghana ha de enya bre adwene ho paa ye MPP ni NDC ɛho hia no. Owia opese online ne koso by ayesa MPP ni NDC ya the Fourth Republic yenya so mfaso bia e de mfaso ni enya mon kan kire me till time ye ya adwense de MPP ni NDC be discussions bia no e de mfaso pa ni enya wo man yi mu apart from ensehuna wo mu bedie e de mfaso pa ka kire me. Say MPP ni sorry a de odwene ye ono no de NDC ni e de mfaso mon kan kire me enye ntokwa enye pesemi nkuminya enye twetwe 90 osuro adwene ene ye fom adwene difference o mo osuro nyansa ene wiase mu nyansa no difference wo. Timothy 3:17 ewo ho de ye osuru nyansa ene de ye efom nyansa wiase mu nyansa obeka cho mpapa mu nchiche mu nsehunu saa nyoma no ene ye wiase mu nyansa die drume bi David Boss Empire no was Psalm 12 o say ni papa asa ewo krom ha asa because one of my Canada man no e ka say ye wo tumi nti die na betimi ayamaye but they are name there was Psalm 12 no say rade betwa won afri wiase mu a enti se mi hu so bi edi tumi a na ne ho ye mesere ohu ommobo obi a odi tumi esisi obi no ohu ommobo chen obi a na mesere. Unfortunately mabunu no Gen Z no maba no enhye da nim history wo mu nhye dan kenkan eye de ometo ye enti obe defende ebikra na wakatia less than 2000 wakatia ebikra na less than 2000 otuwo e defende wo party ohu omobo na tra social media na wa attack journalist wa attack wan. What we practice advocacy journalism and then you practice advocacy journalism no untina feint untina defense udi unhushem and only ye no I say na emotion I'm emotional because emotional na me emotions na me ye adwuma the passion to see Ghana moving forward untimi nka say odo Ghana na obi a udo obi on the way sitie so nya broken heart say ni sitie sa na tie enti me de makoma ewura Ghana mu enti ade bia emwa Ghana no me makoma be me ya because ye mu bi ye de ye kra boho abo afode ama Ghana enti ti mi akoa sa be pemene enti enye ne na wo wa ban abanti ye njai sa mra ne ahode a ye de ko ye se oma ye hiansesa enti yensesam no santo kwana na ebegusu ako ene say ya ma na akufo ado enya hwene no say de be obeye oman ni ye sa pepepe na ebe ma John Mahama so onya hwene na de aye adwuma yi obetimi a defendo party yemfa ho obetimi a transi didi atem enkan because nka didi atem kumi anka MPP fo ne kume enti enya wo time we NDC abenti na obekume. Say ye can send be a pe ni panka NDC phone MPP phone di kan kum yansa na aba be unse Nana Jantuah. But at that time na ye wo there because we NDC ni. Now we sorry no pano na king we sorry no pe Insha FM no ni egu MPP so left and right be bia ye yi nneoma ba ye biebiem ye bo voices ye kyerɛkyerɛ nneoma ekoso at that time na ye NDC ni no ani age because when we say ye kanokre and no sam na NDC for ka akwedo kanokro Nana Jantuah na metie na NDC for Nana Jantuah na metie because of kanokre and na sesa na wo ka there be e dey na kan wo kasa dodo me kasa dodo because me kasa na me didi Sakasa na me kasa dodo na ma wu Ashanti region wunya asomfa so as NDC no sakasa na me kasa dodo ama Ghana yeyi because ya bre
And I may say, how many of us in the Ghana first? If you send Kofona Ukwamo were NDC, Omunime. Maybe I won't him over time for crown fat. And Tintimi Soriano pa, ne mebuna mo datin ye say no. What the party a cut when because we NDC ni. We NDC ni, and to the party a cut when ni. Nano na will come way soon. Na sabi reset no ntiasiana. Yera John Mahama ka say reset no, unti brafo reset nasiana. Reset ni say, and your matan na e course no, umbeyebi. Reset ni say, and your mafuna e course MPP abreso yenye complain ya, ye campaign ya si yen 2 MPP no. San your man umbeyebi as NDC. Nanya reset ni say, na no bi bomi, enti ma mempo no Ɛyɛ Nkurasesɛm. Nanu ayawaso ya bu MP entianso ya bebu ya macho me say wa wodi to me me kasasem no meguso repeat obi a wodi to me esisi obi no wo ya akwada sabisa nipa kro no wani mieye wodi to me sisi obi a unim de wo ye onti to me ase nanka me amani MPP for de adim wo krom ha anka o masembe wo sen kamanije. The MPP for the year mukrum ha because of NDC nti. Enkofomo target me say NDC ni na John Mahama mamisika na me adwuma ma NDC amane amahu okroma because of NDC MPP for ane o ma yemewa anka MPP for hu chiro me wasa manije but me ye Christo ni more than even a Ghanaian. And then a Christo ni ka Christo ni odo obi born na che no eno na Nyankopon so de odi e che wo eye principle. You can't forgiveness now. Forgiveness no interest ade na anya wo ye. Na so wo yo Christo ni na ko bompa ye na nse ya na ko ye Thanksgiving. Yera John Mahama Thanksgiving and whatever. E kire se na no obi bo wasum de anka betimi abonasum but o se da bi me de a chaw me de aganyame. Na emom enye romance na ho na e kan say vengeance erade na ne tore. Unim ade den na ehu pa ne sa wodi ade be manyame. Ye ka kire MPP for minim. O ma ye me nyoma me nkame so metimi akekemu a se nyoma o mu ye me no mu wo ambretan ye mu bia ye kon ye. MPP for ni bi tena se e pe me life atimi ekumi no. Na wo to na wo enjoy keke. Enya multimedia anka ye mu bi ebi kran kame Nana Jantuah kumi MPP fonti because we were fighting for the country. Tamre na ye NDC nya na obo nsem. Nkofo ko plan say ye nti Nana Jantuah because Nana Jantuah ha MPP Ashanti region. Samre no ada. Ba ye de krabo afode e ma wo se wo aban besesa ama wo aba. Abani sisa say brand never reset to on minor. You don't come in and repeat the nasty mistakes of MPP. What sort of thinking is that? Inti intimi nka ho asem. Yakobu obi wa yawaso. Inti enko bu obi. Hawa Koomson etutuo. Inti enko tu obi. When you don't understand the reset. Na yera John Mahama. Una me too for. Sansem we me catch Nana Akufo-Addo wentie. O ya ade. But one say enyoma pa wo ye poto ho nyoma say iron rods esote enyoma esise ye nyina. Once ye jai ye kasa ade we. Wudin ye ebo. Yera John Mahama wudin ene ebo. So far as say obi ye bibia ego wudin ye bebo. Enti o reset no say wan hwe ye na won crowfo ye oduadum na wo fu soldiers e kamfo na ye kamfo yes wa ye ade yera John Mahama wan hwe ye nyoma na wo ye no. Sanyoma nkitwa we ya na de abufuo afi abufuo ni bamu a de obeye bia ye hu biem etise de Nana Akufo-Addo time esiye no me de meka because me nsuro bia Nshiraya fan inti yera John Mahama we mia ano violence of course we mia ano because nano NDC 40 asafo agemu wo mu tetea mini abas no redeem mu tetea no mu ye dede na Akufo-Addo ku nipa 8 etise ase de na Akufo-Addo na na watachiman
Ekufuado ami ekunipa 8 de bia ena ekufo ye wudini wa kunipa 8 enso na nya Ekufuado ne na wo tachiman soldiers na ko ho ba ye se Ekufuado modi ye campaign na mo mpesa ade no enne nyame ya adoma ma mo nsuma ba you are now telling us say mutimi bu obi because Hawa Koomson there na no ye bi na nim research denti na ya na mibusau adenti na ya na ya amanyofo ne se o mu party nko an to ma wo mo in Shiraya fan denti na ya na ha mo the same Ghana for no mututi a John Mahama no amututi a etuma MPP no the same Ghana for ne tutia MPP for enti ne Ghana ni no menye wa adwen se eye wo party nko a because Ghana ni no ye was silent majority on kasa onya hwe ohwe wudi now the wudi nsehunu no ohwe wudi sankofo no mu hu rough yen silent majority for no wudi obetimi atena social media so didi atama ka de opese oka no problem ye wo Ghana ni na on kasa uye bibia no aye ho ontie on kasa unim se bibia ye okay de bri MPP fo ani so no de bri MPP fo ani so no MPP for that time ani e ka chen so mbelusu say munim de amoka mun na de na ye di atem and insira fan for de NDC for as usual and na de ye can no man tie but time ni drew ye no omu hu ye John Mahama Nkofo ndo metimi apia wo se de wo ye ni you. What is wrong is wrong. So now complaining of electoral violence as you cannot say a normal say ye kobu obi and a normal president tuntimi me wanon kahwe. We me wano and why din and I say okay. And NDC for no and agent to kwano no moko and I wouldn't say okay but John Mahama kai say time abambia lusu from 7th of January onya swear ina na ni vote asha sieti ye de no kran nti ye mpeyasem ba ye be kasa no kran natural sa no kran ni say obeya ma ufu soldiers ni NDC fo asesei uye bibi omu so ye nyame no ye be pia wa no akoto amnem na anya to amne ni mu a ebe too late and MPP for kasa Nana Jantuah ke tiewa Nana Jantuah etiewa but that time na me kan den samne na me kan no ne yesi Nana Jantuah to radio so no ye dede na otiatiem na okekam and MPP for ene omune John Mahama so reset it. John Mahama, o se o reset ne nkyere se fa macho manfo na ye koto aba keke yes ye kobu obi ade a Hawa Koomson okuta pepper spray na sebi pepper spray runim de ntia yekuta. It's for self defense. We have even encouraged other ladies, young ladies here omu enkrofo repu mu so munya bi enti sa pepper spray no we encourage people say a man na omo ye vulnerable no say kuta bi because obi kura betimi ache wanwumre oye bibia wayi na de gunani na mranti o mabubo obosei eye bibia o say Hawa Koomson na wonim de enti a ye reset ye emre bi na MPP for yes ha o ka che MPP for so mnya na wonim de John Mahama ye na wonim de John Mahama ye anam ka che MPP for say na wonim de John Mahama no onim de ntia tuti a John Mahama maybe me catch MPP for say MPP for emuntie Ghana for na bigger than NDC ni John Mahama enti Ghana for kasa na ye wadwen so obi obekasa bia ye NDC ni oka bibia na Nana Akufo-Addo wato ayampia atrew na ne nkrofo be di watem tamne na ne ka cho se nyoma mu ye nye na enye NDC for nkwane mu Ghana for na kasa oh dabi munim de mo ka ye betimi aye opinion polls wa ha na ye wia dabi obi amfi yen omunim se na agro na ne edi John Mahama o ya de o ba wan hwe ya sannioma nkitinkiti wei emma NDC nya akono o de me se ma fu soldiers ni ndi obi atem ene obi a wo kasa bia ye di natem
Nkrofo no mu kasa bebre se enoma na Akufo Addo nye no enoma sase e kasa ade we nye na jai no ne edi na tem social media ne edi na tem oba Facebook no edi na tem oye bibi obeya wonye memfa ho de tie ne se wada de bia me kan me ka kire MP vo se me ka kire mo se aban sesa me Nana Jantuah me da so yem adwuma bibia nu a ebeti John Mahama enyo ne tua me ka e multimeter ne tua me ka enti megu so adidi me wa adwuma sa in the next 10 years e komo me wo madwuma e wasa me ye na we una aban ba na wani abre pa adwuma una John Mahama enyamfa wa adwuma wani abre fu soldiers ani abre nyina ye John Mahama ye frem panyifo mu mfa because e komo di unto o pa adwuma me mpa adwuma ye fu adwuma kra na ayire so aye be ma 700 ni 800 ni 1000 ni 2000 sa sika no mabro so enti wona wo pa adwuma me mpa adwuma nyafe na me pa adwuma wona wo pa adwuma as a full soldier wona wo di ma koye Mahama is the hope me I don't need that adenti na mum yendwene Ghana ni yendwene se Ghana fo ho sa NDC fo ani age because ya ye obibi bado be ye na wa lose focus now focus ni nyina ye ase oni MPP fo na enya but Ghana for doors chen MPP fo Yera John Mahama so bian cancer wa me am a because you know what I stand for unim what I stand for senano na enya me kasa ye I am highly disappointed in you President John Mahama. I am highly because enyoma bi wo ho na me pese mete me ma advocate say obe mafia MPP fo a famra kwaso ne mafia wo mu me support wo wadi sika mafia no wo ye enyoma bi enkoye mafia no legally because na Akufo Addo nko be but say be dru ba bi na ye koto aba keke e wose ye boni abonsem trofo na wa miawa no as a president meanwhile one ka beka one ka wo opposition no ka be blame na Akufo Addo so on ka hwe president is being whatever you've not talked about anything I am not talking about Ministry of Information so one kasa as a president you can talk because there are a lot of things are on social media one kasa be catch yen you said you are resetting this is not the way to reset. I say me mfa the NDC ni be dwene ho because me ma mfa MPP for ho edrume bi me ka che MPP for say so so wuntie mi a ha me se me nya de a multimedia for be pam me so me ko me hallelujah na me ko because be bia me ye adwuma me nya adwuma ma nipa me ye adwuma ma Nyankopon because at the end of the day Nyankopon be bu me matan according to my deeds obebusa me say na anu na Nana Jantuah unya Israel FM no die na wo de ye enya de wo de ma party ene brode boa ye den ba yire yentimi nto into so boa ye den nyoma bebre boa ye den sa nyoma wenye yenhye de nya Greek minister so ba be kan at enso mu de ye campaign enyoma boa ye den edomu nyoma boa na ye den no yenhye de nya minister of agri so be ka bibia che eno aye national discourse yen ka ho asem nemo we are interested say macho man call bo Hawa Koomson intinani age MPP for nyentimi etu abetia wo mu no and also be reset it so reset it well and yes ansem aye kan wonti ase but time abeti ase ne say ye bobo aba no me say ebia me catch mpanyifo ne say otamu Bible a no abie 1 Kings 22 de bia me kasa asem no me say edifo a hanan ene makaya me ka bi kire MPP for me ka bia kire Yera John Mahama wa said that be Kings 1 Kings 22 never born ho bra if say ohene Ahab yes say wo kontokwa no edifo hanan 400 ka say anko be wini na nyankwada na ne ye odiodium but makaya bi ka say wo kwa wo be wu o se wo ye makase makaya mpema asem makaya ka asem no koye okowu ye because na nyankopon be so twena so minim de ya na akonya ne wo so ba me de meka o ye ade o but the chassis na reset they say akwatia na eba no MPP for nso aye magin so mefa metofo enti nso me de metofo na afi police ntimi nkasa na ye ku ye ho ne abobituo ne awobi sekan because of abattoir
unfortunately hwe wo mom koye saa no mehu Sami Jamfi wo ho mehu Abbas Nuruddin wo ho mehu John Mahama ne ma no Sharaf mehu John Mahama ne ma Sharaf no mehu obi a wo ho mehu Chief of Staff me ankasa me papa Chief of Staff Julius Debra mehu ne wo ho mehu Vice President Maami Jane me maame mehu ne wo ho mehu mpanyifo no dodo na se omugina mu ye choboy apart from Basantali I want ni refi no say oye YEA te say oye CEO na onye te say fu soldier nemo ye so into o man no ye pomo mo dwene na kofa ye bo mu din ene this is the future of the country yes so bia odin semhunu so yes so bia otimi kasa yankoko yes so ni akasa yade yes so bia na ni so hye onidi atem sa yes so bia obetimi akọ gadametos ne sam entimu de mu nyini yes ene ye custom ene technology ne de ye adwuma entimu de mu nyini NDC fo amosemo research no say ya na mo be munye se anso ye betwan mu say na NDC fo amosemo be ya no problem but they be me catch say Peter Kabibi o se mintie nyankopon na mintie nipa me ye adwuma ma nyankopon enya wo NDC no MPP because NDC no MPP mo aye mo de mo nto aso say ya e mo se mo ya ade mo nto aso but o maya mu ni ete ye tena mo 8 years nko aso mu nti we enye normal enye normal. We expect President John Mahama to act. Anye bia no. Na nekufo do baye no. Vigilante act or baneye ye hu ye. Anye bia no. Elections matter beba na wonti machomen for. Na betia na ye police for ni soldiers for na akwa yo munioma. But anye bia na do dan kwa kufa do ka say sa macho sem no ompe. Sa wodi ayawa so boni tiri so boni tro so wodi tachima boni tiri so a adenti na eye wo se eye normal se obi aye bi entimi so menya bi because my buy na aba obra tumi ni nkutaw me de ne se ensem ne ba meka onti ase ne ochina sa voice we wo bebo wo be kan me na wan kan me ansu a wo be kan me asere wan kan me amuna wo be kan me na wa fe wo se Radio Mame, comment section. How you Penyah Block Media.